Sera orang semacam a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalau kali kulaku jamin kecubaan-kecubaan tak dapat kaaban sampai sore boleh baca kulaku. Mau dibaca sore bekal tak dapat kecubaan sampai dapat kulaku boleh. Bah maca sera orang semacam Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ket penyakit tak dapat kaabana mun dibaca 3 kali sampai sore, mun sore sampai laku. Ah benda macam boleh. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mun dibaca 7 kali setaja keputokna tanggung ben Allah. Amin. Eki tanggung ben Allah. Amin. Tetimbian si repot-repot tanggung ben Allah. Amin. Yakin jak makin ni amalan makin ben lambak pada setak pada gun setong yakin wa tak berarti yakin makin ben ni Allah mun lambak sekali pada bacaan langsung bungkol antena ya malaki langsung yakin ba makin pangoca iya mun baca kiai bejengkok sani beri bitongan berbanyak pangoca iya kiai dak lakon engkau ya kok ki majeng ya kok ki ke sabah ya kok ki ke kantor lah maca solawat 3.000 iya toro kiai jadi ada on lambak pun bila lebih bacaan bungkol salah bungkol yakin salah yakin man mun makin cak tak yakin tak kena pada manti maknya saya salah yakin apa nak cak bacaan bener pangocak cak mun macaria kata kahajat jengkolan norok setahun mak ki pakunda apa tak lama aman lah saya salah dan menoreng norok toriko kata tenang kok majan sompak ya mata sompak ke utang mendondo. Bila lambak sahabat pernah setong bekto sahabat pernah tanya ke Nabi abdin mak kesambuk ke ajunan anapa ajunan keto mon adu mak menolong nyon salam berdiri otang beda pun apa macam takon kau otang debunan Nabi orang mon banyak otang tak patengit detet tak patengit dah teti mon terongit dah tedung jak patenya banyak terotan di otang jak otang Montero sambian tak otang gampang. Jak aja yin gaya hidup sepenting ambian andik biaya hidup. Karena rata-rata makin orang ni ka aja yin gaya hidup. Anapa orang ni kamu aja gaya hidup tetenin semakin banyak gaya semakin banyak biaya. Bener si penting buluban sambian beda-bedan pesenak tina make tak bermerek mun orang kisoki si andi kurua si soki kuru juragan nikah kuru atas bermerek pacet esene dalam kuru make dak pesenak kuru bedah kartuna saya isi pesen munin apa ya letina mai make guntas kersek sepenting dalam aset 30 juta dah iya. Jarang saya kebajar ke toko beni atas pakun pesen. Congok reng lambak rumah kesoki jak guni sabak lebar dalam. Kek laki kalau sabak lebar dalam. Kan mentepak reng laki cerek ben binin bah ngocak. Wah la norok bendri lemari ni. Entar ke sabak lemari norok itu. Wak tedung ke bolong tedung lemari ni. Jak lebar dalam mah. Bah ngocak sebini terisa saya engke coban ko isang gu gendeng selake jaring lebar banyak ngaka isa sa yang le ke lebar setong pas akhir sebini ngak kini kagiah sebini pasti budi pada selang erep pesen selake pesen sebini make mabada rokat tisah tak kira aman